Majote wa Nyamira County Abel Mukaya Mose kotabambia mwana w'abantu ba mitonsi bari mu atusaberete esegene ya kabiri nandi twabwire ya mwana abashuru bali batinde tamona itwe erinde kotetea umugabana eri ya kabere esegeye ne ya kabere nandi bono ko kwa nandi ganirire majority esegiri ya gatatu nandi techicha onye umuntu osoki bukabere eri ya gatatu basabotera iyi Nyamira iko imara na tutatoka korega tubwatirana n'abashimiwa bono ko kurangiria abashimiwa bonse ba Nyamira ba MCA bonse tubwatirane bono tokorega siamo indi tunyare gukina Nyamira yaitu yerene nabo tukovuwa intwe ebyongozi gotonye toye Nyamira yaitu n'abantu tokokorera si riba gabanyare gokorerwa bono tukomanya no kwa beto opposition wa against governor intuto bwati yetokede usire biranke binde gusenga gochiko chukiatoro unde bwezi inchubono tuisaranse ne rido majority Nyamira nabarangire byongozi bwezi tunyara wisaransa tukwanirane n'umugabana na indego bayirande inche muna rido majority iyo wa connect county executive na county assembly babwataniamo ama n'umugabana tunyara usuku Nyamira yabana sawa ngagete information noye gavana nyorire ase njira escape impeachment ye nje nayo tayo mugavana na korera abantu ba Nyamira gasi etwagete sabu tukarana aba MCA 23 bokamba gukorusi gochore n'abantu 8000 prisio mugavana information yane gocha muno mu MCA itubogocha sore e cabinet ye yemo karake sabu yoko yo disoro kubeka abantu abanya bakorera abanyamira nande gavana ntonya konya gokorera nego sori ebintu twagotebiriga aya tweteire na makong make sure na koiranire ground otoke okorera abanyamire gas ayina ara masabana tugochia so mugavana Amos Kimwami Nyaribo asengenjo nambe yemo kweru na tunomono tumugirango tigatokonye kirogeke na yasoka chakarabu korera abanyamire gas erindo rigerigo 2027 nocho rumbia Mheshimiwa Abel Mukaya Mose majority wa Nyamira na ninasema shukrani kwa Mungu kwa ushindi tumepata kwa hii kiti cha ugavana na hii mswada wa kumuondoa Mungatua katika ushukani. Leo tumeshinda hiyo vita mara ya pili, na tunasema hivi kuanzia sasa wale wote mnyangarika waachane na mchezo huu wa sana wa impeachment, tufanye kazi, tupatie gavana wetu muda wa kutosha ndio afanye kazi. Sisi kama viongozi wa Nyamira tunasema sasa tunataka amani, na ninahubiri siku ya pili leo tunataka amani, na amani hii tunayotaka ni kupatia pia gavana wetu afanye ndio achape kazi, kwa sababu alipatiana watu manifesto na kuna vitu ambao wameweka. Tuko na budget kila mtu, na ninasi viongozi wote wa Nyamira tuwe na amani sasa, tufanye kazi, tufanyiwe kazi, tupatie gavana mwelekeo na yale ambao tunataka kuyazungumza. Sasa kuna fursa ya kukaa na gavana ndio tupate kujadiliana tuweze kuinua kaunti. Ile pesa botegera amangana bunaya gonda tebe ngechire ntobuski Nyamira moto tutubuende kubwatana na barai onde bwensi ubwata shida yae no mugabana tuikaransense tukwane bunenchira tokonya abantu banyamira otherwise twese boteberete esegie last time ya tubita kongu tubaitana no na assembly na inde tokoriye libona gabana inchi baganyetama gendero no goitana turigiti gonda iskari any political figure ero ikaransense okona go ikaransari elinga na kigaba nako ba disrupted okorega asiae etutaye tomote inga bone round ine inde gagotema ne era bano tukwameria abantu banyamira bamwe. I'm very emotional because I feel this was witch hunt na inde tiga abantu bare real facts to korenda binzo biteyo no chego tateto impicho mugabana no muntu ochore tuna abantu banyamira bakamuitaba bakamotea enda akorera abantu egasi nintu abanyene bunabarai tutari gwikaransa twake sabu ngo Munyamira ngiyabwente koba onye na issue ya magendero bakomunyu mugabana mbago ikaransa rinde barosi impeachment ebwata mangana ya magendero inki bakobekere bitina biyoka bintu bitabwati mabo gavana tari yere conductor ya Nyamira igare entereba ya Nyamira gosomo nyene egari gego cause accident yo monyene ari insurance firm at the end of the day egari gego cause accident mwana ntomo nyene asa yo mange
Asante. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Joel Mbongi. Leo hii tumekuwa na fursa ya kupiga kura ya kumsaidia gavana wetu ili abaki afisini. Nimeona kwamba vita vimekuwa vingi hapa Nyamira na imefanya maendeleo yanarudi nyuma. Ningependa kuomba viongozi wenzangu wale wote katika nyanja zote, wale wabunge wetu wa National Assembly, sisi kama MCS na gavana na seneta na mwakilishi wa wanawake, kwamba tukae chini tufanye ile plan ya kusaidia watu wa Nyamira. Hivi vita ambavyo tunafanya vitaturudisha nyuma kama watu wa Nyamira. Nilikuwa na hisia mbaya sana na nimetoa machozi kwa sababu pia yule ambaye amechaguliwa na wananchi wakapiga kura asubuhi, tutawezaje kumuondoa watu wachache ambao wana fikra mbaya juu ya ugavana wetu? That is malicious and we want to say it is not in order to fail the people of Nyamira with money. Yes. Ukiona kura zikipigwa zilikuwa 22 out of 34 ambapo walipachika. Mimi nataka kuambia viongozi, sisi ni hatua yetu kuchukua kuwa acha tusaidie gavana, si ati kununuliwa ama kufanya nini. Kwa sababu kama mimi natoka bodi ya Itiko ambayo ni not Mugirango, watu wangu public participation waliniambia nisimbichi gavana. Asanteni sana. Niko timu na baba residents of participated in today's proceedings. On behalf of the government, my name is Alajuna Sanyo, the head of the legal team, His Excellency, together has been assisted by my colleague. Now, on behalf of the government, first of all, to the members of the county who have demonstrated and restored the constitution. Yes, really, appealed to the members of the county to exercise their rightful right under the constitution. And that is limited to legislation, and not witchcraft. Looking at this particular issue, that assembly has been it has not started out it's also appealing to the members of the assembly to respect the constitution, more particularly which says all sovereign and that this sovereign only in accordance with the constitution. But the constitution goes ahead and gives the members of the assembly a delegated right by this same citizen to exercise that sovereign power. However, as the exercise that sovereign power, it must be in accordance with the constitution. Impeachment is not one of the contemplated ways of gavana niga akeretwe chukura ne county engima take ino mu MCA take ino mu rayo no mu MCA oboso ko banene ekero mo ikaranse kama kolega asi mwati akakokole bintu bikoro kuna impeachment mwagenda mutiga bana ba minto mogabana mamachinga kitingorora akolega sina mane osono bolimo abaya nanga na igo kamoranje na basona bana ba minto bali aba MCA musike gavana bi akolega asiaya next tumanya ko morgere ninake inki akara abeke mtu bya yamesa igo na mane osono bolimo watu mwoko na tuwatebya abansi aba na wananchi ili barekora igichukura wananchi banyamira tuko ndiyo babatebeti ngaki toe chikura twende ko imbicho mugana toe chikura twende gukora bitina toe chikura twende gukora wichhani na kurwana ebangaine ta abananchi banyamira nango enda bareko bakonya bakangaina abanyina ko bakonya bare chichiro
ebyombe n'ebintu byabo bakang'aina abasaya aba baito ko bachakira bare nonye rutu kuruku ibintu buna chikaoshi n'ebintu birakonya abasaya bakang'aina abagaka n'abantu bose banyamira tokaba achikura bakaba ne party bagachoya koruba achomwe gasi bakore nyamira bone myaka ebere negase koruku imbichiment yeba akolire waro nonya baloya batebire ngaki no some ebintu biri barigete mbiare kwendani n'ebintu by'okulimo injengo rateba ngo nyalibo no mubi otanga nejera goto tindo chibuna arabe mugaba nare ko basaba boro mwairo rere lya kabere mwagure genda mutie binte bya abana bamwe aba MC banyamira mono inu baka yesi gaba naruo genda mwebori bari bako batoma nga murusi omugabano wake tuchikura 1082 n'abana inchi banyamira ayo gwake rose neri bwemo wachi goseri omugako ndo tumire chibesi chae na ndo okore gasi ayi boronge na ndo public participation ya oro kinga abana inchi banyamira banje to mugabano waterana ichwamo mwaberane mukolera abana inchi banyamira amanya